Guhera kuri uyu wa kabiri u Rwanda rwagize inkura zera 111 ni nyuma yo kwinjiza muri parike y'igihugu y'Akagera izindi 70 zayimuriwemo zivuye muri parike zitandukanye zo muri Afurika y'Epfo. Ni inkuru tugezwaho na Francine Umutesi. Ku isaa 10 z'igitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2024 u Rwanda rwakiriye icyiciro cya kabiri cy'inkura zera zo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Ni inkura zirenga 30. Ni icyiciro cya kabiri kubera ko icyiciro cyazo cya mbere cyageze mu Rwanda ku itariki 5 z'uku kwezi kwa gatandatu ziragera kuri 35 ubu ziri muri pariki y'igihugu y'Akagera. Iki cyiciro cya kabiri kizanye n'iyi ndege murimo kubona inyuma yanjye zikoze urugendo rw'ibirometero birenga 3400 ziva muri Afurika y'Epfo. Nyuma yo kuva ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali i Kanombe, urugendo rw'izi nkura zera rwakomereje muri pariki y'igihugu y'Akagera. Zabanje gusuzumwa, zitabwaho 35 muri zo ziraha turi hitwa Gishanju ni rwagati muri pariki y'igihugu y'Akagera, izindi zirahitwa Kirara mu majyaruguru y'iyi pariki. Murazibona inyuma yacu, ziratuje, ziratekanye, zakiriwe neza n'urundi rusobe rw'ibinyabuzima ruri muri iyi pariki y'igihugu y'Akagera. Umutekano nicyo kintu cya mbere. Nababwiye izo twazanye zose ari inkura z'umukara, ari izi nkura z'umweru zira tumaze kuzana, nta nimwe yapfuye ko bayirashe cyangwa umuntu yaje gufata ihembe. Ni security. Guverineri w'intara y'Iburasirazuba Pidance Rubingisa agaragaza ko abaturage bazungukira kuri uku kwiyongera kw'inkura zera. Bubatse amashuri, bakoze amavuriro, mwabonye imihanda twaciyemo, amazi meza akabagezwaho, bakabona akazi, ibyo bahinze bikabona isoko kuko baraza hano bakajya muri izo hoteli. Uko imibare igenda yiyongera yabaza gusura iparike kubera ibyo byiza byinshi bigenda bizamo, imibare yiyongera bikazamura amadovize, bikazamura ubukungu bw'igihugu kandi bikazamura n'isura y'igihugu. Ukuriye ishami ryo kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima mu rwego rw'igihugu rushinzwe iterambere RDB Eugene Mutangana asobanura ko izina u Rwanda rwubatse mu kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima birimo n'izi nkura zishimirwa n'abazisura biri mu byongereye umubare wa ba mukerarugendo n'amadovize binjiza. Uruhare rw'izi nkura mu kuzamura umusaruro w'ubukerarugendo nuko iyi nyamaswa ari inyamaswa imwe mu zikunzwe eshanu, ndetse akaba igira uruhare rwo kugaragara cyane kubaza kwisura. Ntago ari uko yamenyereye intoki cyangwa se abantu, ahubwo ni karakteri yayo, ni kwiteye. Irarisha ubwatsi bw'umukenke nk'uko ubona inka irisha. Ibyo rero biha amahirwe abaje kwisura ko bayibona. Nk'uko rero n'ubundi iyi pariki ikundwa n'Abanyarwanda, nigize kubivugaho ko abayisura 54% ari Abanyarwanda. Bivuze ko byongera amahirwe yuko Abanyarwanda benshi uko bazaba baje gusura inyamaswa mu Kagera bazazibona mu bwinshi kandi bikabashimisha, bigatuma bagaruka cyangwa se bigatuma haza benshi. Uko tubona benshi niko tubona umusaruro w'ubukerarugendo, ndetse ni nako dusarura rya 10% rijya mu baturage mu mishinga yabo. Kuri ubu u Rwanda rugize inkura zera 111 ndetse n'iz'umukara 34. Kuva mu 2021 u Rwanda ruri mu bihugu byafashe umwanzuro wo kubungabunga inkura zera zo munsi y'ubutayu bwa Sahara kubera ko nanke zisigaye ku isi hari impungenge z'uko zazashira zicwa na ba rushimusi, akenshi baba bashaka amahembe yazo ngo bayagurishe. Francine Umutesi, Televiziyo y'u Rwanda muri pariki y'igihugu y'Akagera.